Şinavenda Nuşana Radyo Denge gelden başkodarın heja ironi kanunu 2024 düşemli Brüksel saat 8 amedede. Emin uçen serisi ve peşkeş bikindem damazadi arebe rapoya. Dagirkeran erişi gündeki til temirekerin hatırakanlıku devlet atırka dagirker uçetin ve berbanga iro saat çarande günde elkef Rojavay bajarı til temire ya kantona cizire biçeken giran topparan ker. Agahi enzelaltırını hatımı deskistan. Meclis leşkeriya min biçe emediş min poşman bikin ku erişi heremen mekirine. Navenda ragihandını ya meclis leşkeriya min biçe derbarı şeriledici kantona min biçe dahuyaniyekta. Dahuyaniye dedi beje çen rojen ku erişin devlet atırkada girker uçeteyin ve netici herem u bajarin me devam dike. Behejmareke mezun u tevay çeken nujen u balafren bemroviyen bedestek dayına devlet atırkada girker çeteyan eriş girine. Şervanı meclis Keyamun biçe derben giran çete andeden o erişen van tek beren. De çarşıya bersiv dayına van erişande heyzelme nedici devlet atırkada giker o çeteyn ve derbası konağa kedüyemin bune. Eme rebaz o taktiken cuda bıkar binin o eme dijmen matmayı bikin o poşman bikin ku erişi heremen mekirine. Heyzel mesaleş keyamun biçe heri davigud eme biçe bikinci hesap dayına mezin ada girkeriya tırku çeteyn ve ev çete dizin hoven ku nekarin lehemberi heyzel meşer bikin tolakwe je sivilan hıltenin o destreji lejin uzaruken heremediken em sozdin ku em bajer o günden kwe jivan çeteyin hov o devlet atırka da girker bu Pariz'in o pakış bikin. Reveberiya Xweser letici manipülasyonan heşiyari da Reveberiya Xweseriya Demokratik Ahrema Bakuruşatê Suriye derbare geşedanên dawî de daxuyanek da ugut hem vakti geşedanên li Suriye şerê ragihandinê birêbazên cuda gur û geşt be. Arman ji vê şerî têkbirina îradeya gel û berovajîkirina rastiyan e. Em teqezikin ku êdî em van planên bi armanca têkbirina aramiya herêmê baş dizanin. Hin alî hewl didin rastiyan berovajî bikin bi taybetî bûyerên li min biçe. Dixwazin lehengiya ku hêzên ewlekarî leşkerî û şêniyên bajêr didin meşandin kêm were dîtin. Em careke din bank li gelê xwe dikin ku li hemberî van hewldanan hişyar bin. Reveberiya Xweseriya Demokratik a Bakuruşatê Sûriyê ji ber rewşa aloz a li herêmê rewşa awarte îlan kir. Banka Reveberiya Xweser wiha ye. Ji ber rewşa aloz a li tevaya Sûriyê em bank li gel hêzên ewlekariya hundirûn, hêzên parastina cewherî, HPC, hemû siyasî partî rêxistin hemû keç û kurên gelê xwe dikin ku li hemberî provokasyonan ji bo parastina gund û bajarên xwe di asta herî bilind de baldar bin. Piştî vê daxuyaniyê jî fermandariya giştiya hêzên ewlekariya hundirûn daxuyaniyek de û qedexeya derketina derve ragihand. Di daxuyaniyê de hat gotin ku ji ber rewşa ewlekarî û awarteya li Sûriyê ji bo parastina ewlehiya navxweyî û nehiştina kiryarên ku ziyanê digihîne ewlehiya welatiyan em qedexeya derketina derve radigihînin. Qedexe îro saat 8 êvarê du şevê din 8 êvarê dest vekir û heta 8 vê sibehê devam bike. Balafireke be mirova devleta Türk dîsa pira Qerekozê bombebaran kir. Balafireke be miroviya artêşa Tirka dagirker sê carin pira Qerekozakê ya dinavbera çemê Firatê de ku kantonên Firatê û Hilbiçê digihîne hev dike armanc. Derbarê encama bombebaranê de tu agahiyê zelan nehatime destxistin. Du saat 6 êvarî jî balafirên bê miroviyên devleta Tirka dagirker du caran pir kirin armanc. Li aliyê din jî şervanên Mirsa leşkeriyên min biçû babê li bajarên min biçû gundên wê bersiva çeteyên devleta Tirka dagirker didin. Şervanan bi dihan çete kuştin û birîndar kirin. Çeteyan 15 kesên ku hewdidan ji şehbayê biçin tebqaya revandin çetê devleta Tirka dagirker 15 Efrîniyên ku hewdidan ji şehbayê derkevin û ber bi kantola tebqaya ya Herêma Bakuruşatê Sûriyê biçin revandin. Hatiyarkirin ku çeteyan welatî li kampa Vegerê ya li nêzîkî gundê ziyarete revandine û ji wan dixwazin $4,000 bidin da ku wan berdin.
اندام دستیاره و برای حفظ سرکاتیا پیده آلدار خلیل دیار که کو بکتنا رژیم اساس رد و سوریه دمکه نو دست ببکه و گود دستوردارا ترکیه کریزی گرانتر دکه. اجبر ایدی پیواجوی که پشتی 62 سالم بیجن 61 سال و نهمه بداوی دوی پیواجوی که نو دست بید که لیا گرنگم بپرسن اوه پیواجوی که نو راست دست بید که مالباتا اسد سر دستلاتداریت کون لی سوریای پیشیامه و چاوابه گلو او هیزن گو پشتگیریا دولتا ترک و هن هیزن دن و او جیجبو سوریا که نو چاوانی زیگ ببن و سوریا که دموکراتیک ور آوا کرن و پرگاله که چاوا به پیشخستن اوه مجارا نرخاندنی و هر کس سرویت فکره یعنی تمام هات دیتن او مالبات سد سلاداریه چون لی گرک هگر براستی ناو خود که شورش و دخوازن به ناو شورش ته بگرن و چه گرک سوریه که نو به پیشخستن سوریه که گوش دمن دستلاتداریا دسپوت یا مالبات اسد و پارتیا بس جداتر به یعنی سوریه که گوگ نه آن توکیب تنه پیکاتی کیب تنه سوریه که همه پیکاتی تید خود بین سوریه که دموکراتیک به اف مداخله دولت ترک د دوسیا سوری ده وان مترسیا زندید که مترسیا چاوان هگر بری پارتیا بعث هنه کولدانن ونداکرنا ناسنرنا و زمان و چوساندنه نزگاتیت کر لی فقط دولت ترک نکیمیوی دولت ترک هینا سیاست گرانترن یعنی هینا او حتی هبونا فیزیکی ملت مجی قبول ناکه و اف ددنی شاندان گنیت کی وانی گوگ سوریه که دموکراتیک آواب بتنه هینا شخوا نگوتنه کاوی ناو سوریه چبه و پرگالا سوریه چبه لی هگر اول ترکاگو دار بکن ترک نرین آوانه به ترک دبیجن گرک پروژه دموکراتیک لبا کروجلات سوری نمین و دوی کرد تایبت نمینن طیارین ترک دبیجن هم اف مرسلاکی گل سوری قدر خود تعیین بکی باشه گل سوری دناوا خود و الهف بکی و ریه که چاره سریه دناوا خود ببین تو چما طیاری خو ایریج که یعنی فروکن ای کشفه و ای گو بروکتن ایریشان به موشکان ایریشی من بجید که معنی تبعی دولت ترکن دولت ترک یک سر بوی طرف یک دهندره دوسیه سوری ده و ارمان جاوه گویره و بریا خسر تنبی که یانجی و پروژه بین بخم KCDK'ye bida xuyani ke banka mezikirati koşine kir banka KCDK'ye beser naveli dije irişin devleta Türkiye'da geker em xwedil rojavayı derbi kevin u خویش بو من بچه سفربر بکن و های بگیشتی لروشلاتا ناوین و سوریه پیواجوه که گرین کروده ده بشتی اسات روش و پلانین هی یک سر و گوهرین دستکفتین گلی کردین روژاوا بمترسین جیتیره روبرونه دولت آتر خرکر لهمو لپیشی آشته که ماینده گف و آستنگه که مزنه دوه ام ببندن که گل روژاوا کدنا و شرط و مرچین آزاد دیجین دوه برای که سفربری تاو بگرین کو ام بکارن لبرنه تاوین یک بو پارلمانتیا یکیتی اوروپا داد که اما فمروان رخصن سیویل و بالیوزخانه ترکیه چالکی لزگین و بینابر بکن لالمانیا جبو برخودار روژاوا بانک لجوانان هاته کرن لهامبورگ بی پیشنگتی ناویندا جواکا کورتا دموکراتیک مجلس جنیا روجبین و تفگرا جوان شورشگر مش هاته پیکانین انترناسیونالیستن آلمان و کومن چپین ترکیه جی پشگیریدان چالاکیه لسرناویته چشه جوان چولیک دا خویانی خوانتو گود ایریشن دولتا ترکا داگیر کریم به بالا فرشر و چتیان با آرمانجا داگیر کرنا من بچه به آوه که دجوار دومه انوکه جوان کرد بانک لهمو جوان کردستان دکین کل دیجی و کمکوجی سفربر ببن لباجار بوکمجی گرسیه که قرابالخ لستاسیون ترین یا ناوندی کومبو و بانک لرای گشتی اوروپا هات کرین کو لدیجی ایریشین دولتا ترک دنگه خبرند بکه لالمانیا باجار شتوتگارت فرینبورف نمبورگی ایریشن دولت ترک و چتین و یل سرمن بیچ و هرما روجاوا هاتن شرمزار کردن لپایتخت هولندا آمستردام چتین کو به پشگیری دولت ترک ایریشمن بیچه دکن به گرسی هاتن شرمزار کردن دا خفتن دا هات دیار کردن کو گل کرد کودره جهان دبه بلا به و دستکفتن بخوینا شهیدان هاتن بدستخستن به پاریس
Pelikudan Cemen Uçen serisi ve peşkeşkirin ana hatırı öden başı. Sitemimi duyun dostlarım, yarına mirastır benim feryadım. Ne dünü unuttum, ne bugün güldüm, zalim zindanlarda derim yüzündüm. Kendimi unuttum davam uğruna, yaktım bedenimi dostum yoluna. Ahım kalsın sizde unutulursam, köhne zamanlarda susturulursam. Vuruldum ey halkım unutma beni, alevlerde yandım hasret misali. Vuruldum ey halkım unutma beni, sehpa sallandım bir sultan gibi.